อมินให้พอแล้วกลับโยมเหรอ ให้ยังเคยไปนั่งหวังเรียน โอ้ไปนั่งใบในหนองล้านด้วยมั้ยไม่กง đã về phía máu rốt trên nằng โอ้จังไปได้เพื่อรถเมาส์นี่ไปกัน can của กับบัดเมากับบัดไอ้แค่บง vật chân lái กับบัดจัดลายกับตั้งเต้าไหม vật tui mổ mới ăn không phê ตู้มอมดิ vật trắng เป็นนักบอยนี่หนองล้านมาเนี่ยบง năm này ai cô nhắm hiệp lang lan này cô เรียบลังโอ้ ai về dọc vật mau về lụa เอามีดังมูลหายได้มากลับโยม đăng phê ประมาณเนี้ยบง viêm này ai แต่มันในไอ้เนี่ยมาđóคือสมได้กลับโยม năng ấy เป็นนักบอยมีเสียแค่ช่วยด้วยมั้ยไม่บง nhưng áp sẽ cho cái chuối và nhưng khơi về rốt mau nhưng mình cho chạy rốt bao thuê chanh bao thuê chanh rồi ấy cho cồn rốt chanh cái tao cô nhưng rốt từ nụ đài โอ้จังบาน bong tiền nó บานบองประมาณเนี้ยนั่งช่วยจับโกนหมายรถได้เตย cái đó nó nhưng đặt mai cô nhưng rốt đó nhưng mà lại ọt nóng cái โอ้จะไปกลับให้ไปตานาบง nhưng mà đăng tay nhưng tầm máu ở đây không cô quái à ná hiện nào đăng về một cặp โอ้ดังเดี๋ยวจำดังดัดฮาเป้นั่งรถคันน่ะ rốt thân ấy ตกลานจอซันน่ะ nhưng đăng nhưng qua một kia คอมุกจะนำมุกชบ้ามาบ่โอ้เมาเรื่องสถานเพื่อสฟังเหรอ kia chụp ăn เอาได้สกอร์สองให้มากลับจังโยมบ่โน่มากลับลังติดลานนั่นนู่นมาให้นี่บองใสให้จมูกเกามาใช้อะไรได้มาก็รถต้อนมานี่ยังมือสถานเพียบในการกลับมาคือกระเจาะกับบ้านติดออกลิงไงมั้งเนาะมาให้ปัญหาปลากำบัดมาให้กำบัดนั่นคือกำบัดดินโตได้เด้ให้มีสนามเชี่ยมด้วยเนี่ยกลับเลยมั้งเนาะ โอ้มาพายจะกลับเตอร์เตี้ยไว้anh thử luôn ấy nè mà miền Nam chiêm bên đây là từ năng bà lăng cặp lăng bay chỉ chọn phần này kháng mốc hay năng chấm hiên kháng quên hay năng kháng có gì cho mà chung ở đây lan bà con nó cứ thời ban cặp bạc tích ra mà đong mà tập thiết cho tay nó trong chấm nó như ti tăng cả lại ra hai đây bạc cặp lăng ó nó so ta cả chọn muối và cả chọn của má nó cứ cặp cầm tích cầm ó đây mà đong này mà trốn cứ o hồi linh ấy và nơi so tài chọn chùm luôn môi thế hay chỉ tăng cho nó cái lại hết cứ nơi nâng chùm nó và hạ pon được si mà tôi mục nâng bờ liên và hai bên đây này và dự kiến Việt Nam chiêm nơi từ nắng và nơi trong chùm nơi chỉ tăng cái lại hết to đây mà bà thứ hai bên tên hay mà đang thả quạt cát ấy nó thế bàn chia một cặp lan bông bông chưa có rót và lan bông bông sấy nữa mà đa là tích ở linh đâm đo mà to thì cặp thấy cái bàn mà đang thả tới ná ba đây đi mà bông sấy bạc lan nước mọc luôn ấy nhỉ bố ô bông này bạc mau nó mà chụp nắng du nữa bố bà nuôi mặt cách ban cho mà đó trong chúng nó như đi tăng cả lại cả hai đây mà nên thực tiếp nên các cáp cứ tích bà mình Nam chiêm nơi chụp nơi từ năng biết bà thực tiếp cho đáy như này mình lính phải chỉ ai đừng chiêm rồi bao nè đại cáp đang mà hay đang thầm nên nó hơi thế và tay bong sấy tháo ấp mấy score mấy đấy thì mà ấp score thì hay mà cáp quạt mà đó hay sầm nắng ấy đại miền bobo bị chia bớt non kiaจับโกนกอดบารถเชนเตอร์บาเปได้เคยจันนึงเพื่อการมาเพียบบากับตะเลยจนบากอดนะให้บองใส่ก็ตู้รถได้เตอร์ไอ้ดังท่าตามไปเช็คที่บองใส่ท่าบารถนั่นคือชนชิดเช่นมาไอ้มาดังท่าสถานเพียบตั้งอย่างไม่แต่บองใส่ท่าเมื่อแต่ดูชิดสุวังมาให้อัพมีกลุ่มนมอัพมีโตไอ้ซอกแต่มาđóนะบองใส่บัดได้แต่กอดซอกให้โยกับบัดบางโยมากับตะเลยจนบากอดแต่มาดองmàในสำนักเนี่ยได้บองใส่กับรถต้อนบ่ารถต้อนไปเลี้ยนะมาให้โกนมาควัดดึกเจอไปเชี่ยยังถ้าโกนมาควัดแต่บ้านโบโบไปเชี่ยไปรอดบ้านน้อมคืนนี้เตียงบ่าเตียงโกนกวัดบ่ารถบ่าไปได้เคยบ่รอดจนจิตจันทร์เลยนะเพื่อการมาเพียบมาเลยจนมาควัดมันจังคลายปะฟอแต่ดอโกนมาควัดบ่โบโบไปเชี่ยไปรอดโกน้อมคืนนี้บ่าเตียงโกนมาควัดนึงเพื่อการรถได้แต่บ่ารถตื้อให้โกน้อมคืนนี้มาวิ่งบ่าไปได้มาวิ่งก็โก
បរោះជនជាតិចិនខាងលើនឹងមិនដឹងថាទៅណាបាត់ទៅបាទនៅសល់តែរថយន្តរបស់គាត់ដែលរងការខូចខាតរថយន្តស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយបាទសម្រាប់រថយន្តនេះគឺមកជុំតែម្ដងបាទនៅសល់កញ្ចក់តែមួយទេបាទសភាពជាក់ស្ដែងបានយកមុខមកកាប់មកបាទផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីខាងមុខជាប្រភេទខ្ញុំស្ទុះបាទតិចអស់នេះបាទផ្នែកខាងមុខមានសល់អីទៀតបាទកាប់ឡើងអញ្ចឹងហ្មងណាបាទហើយម្ដាយគឺនៅក្នុងរថយន្តពេលតែភាពជាក់ស្ដែងគឺគាត់ឃើញកាន់កបិតបាទសម្ដៅស្ទុះមកទៅហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថារត់ហើយកូនគាត់នៅក្បែររថយន្តគាត់អត់ដឹងណាបាទគាត់រត់បើកទ្វារចេញមកក៏ប្រជាពលរដ្ឋឃើញកូនគាត់បាទនៅក្បែរហ្នឹងក៏ឃើញចិនកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបាទកាប់ទៅលើរថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលឃើញហ្នឹងក៏ធ្វើការនាំក្មេងបាទរត់តែម្ដងទៅបាទកូនរបស់គាត់នៅតូចដែរបាទសំណាងដែលអត់មានចាប់ចំមនុស្សអរគុណប្រិមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវវត្តមានសមាជិកមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់ហើយកំពុងតែសាកសួរទៅលើបងស្រីហើយនឹងអាចនឹងនាំបងស្រីទៅដាក់ពាក្យប្តឹងដើម្បីរកស្វែងរកបាទជនណៃដល់បាទដែលធ្វើសកម្មភាពបាទកាប់បំផ្លាញទៅលើរថយន្តរបស់គាត់តែម្ដង